Pynrem jor Kermi Dkhar chairman ka chnong pasyih wa kala kari khah ne kisngi ko wigatrok ko wa emya un number ASR pra si khinde nyaw san a nakala ko hanyaw mer pasyih kamte u chairman ka chnong pasyih de Pynrem jor u hajrong ka jinghap kitrok wa khah do ongu wa ini de jia iman ka por to nei dawum chim khia ka NHAI imsngi ko duo krong dan don hi kat wa ya ki kinro wa ki footpath wan nye ko chna nei te idaw chem jing e ki driver kamte nakalyang u chairman ka chnong wa ka chnong hi ro ko wi de dawa ki na ka NHAI wo chna ya ki kinro wa ki footpath do ong cho u wala da nye ko pendep ye dawa ka NHAI to sange no ko ukrong ya kadan ong Kermi Dkhar chairman ka chnong pasyih lebenta ki khubor woman kasngi snyau bha ulai bo subscribe ya uri jentia news kublai chubon